Ćao drugari, dobrodošli u našu novu epizodu. U prošloj epizodi smo rasklapali motor N47 BMW. U današnjoj epizodi radimo sklapanje istog motora. Prvo što ide, postavljamo lagere u blok. Znači, lageri u bloku su sa kanalima i sa, naravno, rupama za podmaz. Zatim idu lageri na polutke. Aksijalni srednji. Kada smo postavili lagere, znači donje sa kanalom i rupicom za podmaz, postavili gornje na polutke, sledeće što ide postavljamo brizgaljke ili ti mazalice u motor. Naravno, mazalice moraju biti oprane, očišćene. I naravno, prilikom montaže, pre montaže, se obavezno podmažu ulje. Nakon ulja koje smo sipali u mazalicu, stiskamo ventilčić da popije to ulje da se podmaše. Mazalice su sve iste po izgledu i po mestu montaže, znači ne postoji opcija da se stave pogrešno ili drugačije. Postavljamo šrafiće M6 na Imbus 5. Nemaju lepak na sebi fabrički, znači navoj nema lepka fabričkog na sebi. Dugačak je šraf poprilično, tako da nema bojazni od odbijanja. Šrafiće, mazalica ili ti brizgaljki stežemo kilo. I kada smo ih postavili, stegli, sledeće što ide, montiramo lagere igličaste na balansere. Kao što smo pričali u prošloj epizodi, vezano za ove lagere, da je obavezno da se provere i da se zamene, postoje dve dimenzije njih, tako da obavezno merite da vidite koji vam idu. Sam lager je, što bi se reklo, kućište plastično i dovoljno elastično da bi moglo da se namontira na balanser. Kada smo ih postavili na svoje mesto na balansere, obavezno ulje na njih i stavljamo ih u svoju poziciju, u svoje mesto. Drugi takođe postavljeni su na svoje mesto. Nakon što smo stavili lagere na balansere, sledeće što ide, montiramo radilicu. Radilicu spuštamo u blok. Nameštamo za prvi i četvrti klip, da bi ga odmah postavili u mrtvu tačku. Zbog posle pričat ćemo o tome, blokade, balansera i tako dalje. Sledeća stvar koja ide i ono što je jako bitno jeste postavljanje samih polutki radilice ili ti bloka iz razloga što one imaju na sebi, o tome smo pričali prilikom rasklapanja motora, same polutke na sebi imaju kao crtice ispupčenja odozdo gde se sklapaju sa blokom. A na bloku imaju kao crtice udubljenja gde upadaju i poklapaju se. Znači, naravno, vodimo računa o tome da upadnu
ova ispupčenja na poluci na svoje mesto na bloku i naravno ide nokat na nokat, znači lager kad se postavlja polutka, jedinica je od, kako da kažem, peka razvoda od remenice napred, petica ide pozadi od zupčenja. Gledano, znači brojevi na polutkama. Znači stavljamo keca, spuštamo ga na svoje mesto i jako je bitno kad se šrafovi postave, znači da se vođenje polutci, da se obrati pažnja da ona lepo legne i da upadne na svoje mesto kako treba. Jer je, što bi se reklo, jako pipavo samo nameštanje polutke da upadne na svoje mesto onako kako treba. Pošto ima to ispupčenje na polutci, postoji mogućnost kad ne legne lepo da se iskrene i da samim tim imamo problem da neće radilica da nam se okrene. Znači, polako privlačimo šrafove. Prstom držimo na, što se kaže, svom mestu i polako privučemo šrafove polutki, jedan po jedan, naravno. Malo jedan, malo drugi, da bi prišla polako polutka i legla na svoje mesto. Znači, proverimo palcem, ja konkretno evo leve ruke, proveravam da li na svom mestu mrdam polutku, znači leži, upali su one crtice, kako ja kažem, ispupčenja na svoje mesto i spuštam ga. Kad smo privukli polutke, znači pištoljem polako, sad bukvalno, znači na kilo privučemo polako sve. Proveravamo da li sve stoji kako treba, radilica se mrda. Sada smo na kilogram stegli radilicu, odmah proveravamo šta kaže aksijala, da li radi, ok, ovo je za sad u redu. Sada stežemo 5 kg prvo, pa zatim idemo na 2 puta po 60 stepeni. Nakon 5 kg idemo 2 puta po 60. Opet proveravamo da li je sve u redu, da li se radilica okreće. I sada idemo na 60 stepeni. Nakon prvih 60 stepeni proveravamo opet, radilica lepo ide, proveravamo još jednom aksijalu. Sada idemo na drugih 60 stepeni. Znači radilica je stegnuta, vrti se lepo, sve kako treba, zazor dobar, aksijala radi kako treba. Sledeće što ide, ubacujemo prvi klip i obeležavamo gornju mrtvu tačku zbog zupčenja nakon toga balansera koji su u boku. Idemo, montiramo prvi klip. Ono što je bitno, znači postavljen je klip u klipnjaču po obeležjima koje smo radili prilikom rasklapanja motora. Ono što je bitno da strelica na čelu klipa ide ka prvom cilindru ili ti kontra od razvoda. Znači, ubacili smo, postavili klip u cilindar, okrenuli blok i sada postavljamo klipnjaču na svoje mesto. Takođe, klipnjača ide nokat na nokat.
Poželjno je naravno obeležiti jednu stranu klipnjače i onda uvek znaš gde si i kako šta ide, da ne moraš da gledaš. Kad ti je pred očima, lakše je. Leteće stežemo, tačnije klipnjače, stežemo 2 kila pa 2 puta 70 stepeni. Malo jednu, malo drugu stranu, da klipnjača legne lepo, pošto je lomljena. Nakon stezanja klipnjače proveravamo aksijalu, da li radi lepo, to je u redu. I sada ćemo da okrenemo, da izmerimo nadvišenje tog prvog koji smo ubacili. Nakon što smo okrenuli blok motora, sledeće što radimo, merimo nadvišenje klipa da vidimo da li su nam tolerancije dobre i samim tim da obeležimo gde nam je gornja mrtva tačka zbog zupčenja balansera koji se nalaze u bloku. Znači, nadvišenje klipa nam je 1,07, njemu je dozvoljeno da ide do 1,2 sa najrebljim dihtungom. Postavili smo, znači, klip u gornju mrtvu tačku, obeležili, sledeće što ide, zupčimo balansere, tačnije postavljamo alat koji govori kako treba da stoje. Ono što je jako bitno da se ne zaboravi, znači sam balanser, sam tek balansera mora da stoji na dole ili ti ka karteru. Kada smo postavili alat za balansere, znači upali su balanseri u alat koji dođe sa prednje strane motora. Proveravamo obavezno kako radi radilica i balanser, ovaj koji se zupči odmah, da li ima lufta, preko zupčanika koji se šrafi u blok sa ove strane, naravno, ka razvodu. Naravno, lager, pošto je pran, koji se nalazi u samom zupčaniku, odmažemo i ubacujemo ga na poziciju. Sam zupčanik kad se postavi u svoju poziciju, znači ubaci šraf koji prolazi kroz njega u blok, znači to je taj rad koji on ima, tu moramo da obratimo pažnju da naštelujemo sam zupčanik koliko da napada zupčanik radilice. Kada smo postavili zupčanik i napravili zazor koji treba da ima, tačnije treba da ima kao postojeći zazor, približno zazoru koji je na drugom balanseru koji nema štelovanje. Znači zupčanik koji povezuje donji balanser i radilicu, kada smo postavili i namestili zazor koji treba da ima kao i zupčanik sa druge strane koji nema štelovanje, iznutra samog šrafa, tačnije glava šrafa koji steže međuzupčanik, ide na vilasti ključ 15, a sam zupčanik ili ti maticu stežemo na 7 kg. Kada smo stegli maticu, proveravamo još jednom zazor. Završen donji deo motora, spakovan polumotor, balanseri uzupčeni, postavljen alat. Sledeće što idemo, stežemo balansere za blok, pa kreće polako razvod da se postavlja, uljna pumpa, lanac uljne pumpe, lanac razvoda što ide i tako dalje. Šrafove na balanserima stežemo prvo na 2 kg, pa zatim stežemo na 6. Znači, stegli smo 2 kg pa 6 kg
šrafove sa širokim šajbama koje stežu same balansere. I sad prelazimo na razvod motora. Znači, postavljamo, prvo ide lanac veliki za zupčenje, koji se spušta dole, beži ka nosaču, ka pumpi. Nakon toga ide lanac uljne pumpe i uljna pumpa. Prvo ćemo postaviti nosač za lančanik koji dođe, koji improvizuje pumpu visokog pritiska. On se nalazi, evo, ovde s ove strane. Njega postavljamo na poziciju da bi mogao da nam drži lančanik. Postavili smo klizače, postavili smo lanac koji spaja radilicu i lančanik, to jest zupčanik pumpe visokog pritiska. Postavljamo mali uljni španer, 2 šrafića M6 idu na 1 kg. Znači, kad je sve postavljeno, sledeće može da se izvadi blokada hidroličnog španera. I on sad napinje lanac koji spaja radilicu i zupčanik pumpe visokog pritiska. Završen prvi deo razvoda, sledeće postavljamo uljnu pumpu. Uljna pumpa ima 2 vodilice koje daju pravac samom kućištu uljne pumpe. Ovo su mesta gde se nalaze one. Evo ga, jedna ovde i jedna ovde. Uljna pumpa je naravno napunjena, sipano ulje u nju. I sada postavljamo lanac na radilicu i lanac na uljnu pumpu. Znači, spuštena je uljna pumpa, legla na svoje vodilice. Sledeće što ide, postavljamo lanac koji ide sa radilice na uljnu pumpu, tačnije na lančanik uljne pumpe. Lančanik ne može pogrešno da se stavi, sama rupa ima ravan deo. Ovde inače šraf na lančaniku uljne pumpe je kontranavoj. I sada postavljamo šrafove koji stežu uljnu pumpu za blok. Šrafovi koji stežu kućište i uljnu pumpu za blok su M8 i idu 2 kg. Idemo ih u nakras da bi lepo leglo celo kućište. Nakon što smo završili sa deklom, stegli šrafove u krug na 1 kg M6, sledeće postavljamo lulu na uljnu pumpu. Ona ima gumicu na sebi, plastična lulica koja upada u uljnu pumpu i 2 šrafića M6 na 10 gedoricu. Takođe M6 šrafovi na 10 gedoricu na kilo. Što se tiče kartera, imamo 2 varijante takođe kao i za deklu pozadi. Karter koji ide na silikon
i karter koji ide sa dihtungom. To ide u zavisnosti od godišta i u koji automobil ide. Sledeće što ide to su vodilice za dihtung. Pošto smo motor okrenuli, postavili u njegovu poziciju kao u automobilu. Idu vodilice. Nakon što smo stavili vodilice za dihtung glave, postavljamo njega, ali jako bitna stvar da se zna na dihtungu glave tu i tu ima kao silikon neka guma koja bukvalno dolazi na ova mesta gde je sastav bloka i dekle razvoda od pozadnje. Postavljen dihtung, stavljene vodilice, spuštamo glavu na blok. Obavezno malo ulja na mesta gde leži šešir glave od šrafa. Naravno, već smo namazali šrafove i ta mesta gde naleže na glavu. Iz ličnog iskustva sa današnjim šrafovima koje kupujemo nove, obavezno preći navoj šrafa na četku rotaciono očistiti da bi se lakše steglo. Namerno odvijam i zavijam šraf da bi podmazao lepo navoj u bloku, jer ovi motori su skloni tome da hoće da izvuče navoj u bloku kada se steže glava. Glava motora se steže 5 kg, pa 2 puta po 120. Naravno, da bi lepo, to kažu knjige, ali da bi lepo to sve proverili, stavili, znači idemo prvo, privučemo sve šrafove redom, polako, da priđu. Nakon toga imamo 5 malih šrafića koji idu, M8, koji idu ovde kod razvoda, koje stavljamo. Njih ćemo prvo da stavimo na kilo i po. Skroz. Sada idemo na prvi put 120 stepeni. Glavu smo stegli, znači kao što smo rekli, 5 kila pa 2 puta 120 stepeni i nakon toga idemo sa podizačima i klackalicama. Naravno, hidropodizači ispušteni. Ovo su konkretno novi hidropodizači, svakako se i oni ispuštaju. To važi za sve podizače. Ubacujemo ih u svoje ležišta, pa stavljamo klackalice. To bi bilo to što se tiče ovog motora N47. U sledećoj epizodi završavamo isti motor.